Waalaikumsalam. Ayah, ayo di mana itu? Sik leren, Mah. Masa lupa, Kak? Lupa apa lo, Mah? Hari ini, hari Dino Kemis, Kamis itu isde malam? Jumat to, Mah. Pinter. Lah terus, mosok gak enek angen-angen mau membahagiakan istrimu yang ginu-ginu ini? Enek, tapi ki aku ngeteni barang lho manang luar kota. Ngoterne barang? Iya, Ya wes, gak apa-apa lah, ditunda. dan membahagiakan istri apa ya kudu malam jemah ya. Malam apa kan ya iso. Loh tapi kok gak enek suarane motor ya? Sik leren, Mah. Ngopi nang warung. Cik ngopi. Iya, Mah. Bakule ayu rawi. Wah, bakule wis tuwek. Rugi lek mau ngopi. Lah sing penting iki kopine lho, ora bakule. Makane